Yeah, men, show di mwen ba ou de bro toujou men. Ba yo ap bide ou de kwa pa mwen ba ou men men. O mafia ou konen m lan boze men. E sa, on ba yi kon sa yi. Bon, chéri, konbe tan nou gen depi nan sam men? Bebe mbaka zou non chéri, nou konen de tok baka may. Ou konen nou baka gen problem men. Ekout telefon nou an li di. Zou konen telefon nan la men, nou konen telefon de tok liye bas. Yo, mba bon mati men, ba yi detok sa fokke apilou men. Estan pale la baz, motherfucker krelem la baz. Anket. Sak pa bon men. Alo? Bonsoir, comment? Ou konen m lan boze. Sa gen men, kote na blag gen wawan et jan la. E ou tman pa. Yo, a kes ta pale la chodi? Ou konen men. Ou zon mi mda pale la che. Wan keto, e de tok ansam. Ba yi potan men. Apo konen nou baka gen problem men. Ba yi tok sa men, yi fokke apil tou men. Basi, kek fwa mwen lem ta konti plezant sa ma avon men. Ti fil kite, kek fwa lem ta pase pou ou lot nek gen ta pase pou mwen. Ba yi sa men, kom si spondak ba yi sa men. Se ba yi tok sa fokke apil men. Yo, kode m telefon nan men. Na palan de sa mwen mwen gen balave la suivi men. Ba yi mwen resout la men. Yes, mwen to ati de se ke pase a men. Zep tek mwen ten ba mwen zel lotre ju men. Mwen se ki nan dam mwen. Mwen te tonen bako wapa. Ti le di Se ki nan dam mwen, ya. A yi malen net ou. Ye mwen mwen telefon men. Konen nou baka gen problem. Mwen gen mwen fè konen sa sa fò. Mwen de tok mwen chè. Te ou chen la. La bje tout ba a lez. Anket. Son de sa repons men. Gen de chodi a pa pou kon yon men. Ye, di nou, sa gen la chodi. Ya, on ba yon konsay kon moun la petmay men. Yon vivon fason. Ya, yo men. Parla men, chou kon pleze so a defen bi anpilou men. Setim o, gade katan yisi. Yo, chodi, ma pou lo apwe men. Ma pou lo apwe, 2 minutes. Pleze so a te fobye. Kale jen chodi fwe kan bisi. Yo, bam dzon bay men. Koman fwe fwe kan kon sa men? Koman fwe fwe kan kon sa men?